di dua okoro awito. Bingin na pula hari. Abingi abiki. Abiki, abiku noi. Celana ini, celana aku lihat ini. Tulis nomor nibi. Ayo. Woi, sana nih. Kamu. Makasih batakan. Hai. Lanjutkan. Suka ni lalu suka ni mananguliyama di paling dalam tidak mudah itu terbalik di saat kepoian ujung ekonomi asal tibu masuk tanah. Langsung ke belok na lukon. Lu daw. Sini. Ay, kau. Ayo. Tungotik ka ba yung dani? Persima lo Tahu itu. Ano itu baca? Aduh kok bah. Banyak. Suko ni nalung para. Akala mo mulunong nga ako. Ulo do Ang di ingot at toong. Itataring ko ito na kilo ni. Kasi dulu po na ito kan. Yung na siya langsung na nang manguli siya langsung kita teki. Kaya, cebi. Suka Saipul Siregar iya di Medan. Marhasa utara
promosi Jo, promosi. Iya, dish. Bagus dong enak. Oh, gimana loh? Goreng. Oh loh. Wow. Ditanggi. Mau lihat deh Bapak Saiful Sulegar. Doni Huta Barat. Sogok mulai jam 7 start mulai. Jam 7 start mulai. Jam 7 mulai. Nggak start mulai museng. Dah malam dok. Malam. Kita sogot kenila. Oke. Tangkapi akak. Kalau otik ko. Jagal biang. Lumayan lebih saya dapat. Bukti na. Ada. Oh iya ya. Lagu anak ini. Jagal biang. Alay na ako biyang ngami dah. Biak kopi mah aku bang. Nabi orang museng dan nakingan. Ayam ubay ng buat mo sir na ulo. Ah, dang ino niya. Ayo, alana, takut nggak bang? Berkali sudah Sorok deh. ku pendam kecewaku. Sana kau. Sering kau tinggalkan diriku sendiri. Kesediaan ini bukanlah sandiwara. Berkorban untukku, walau dia Tolor guys, tolor. Tolor. apa ini? Sana kau bang. Ini Yuk. nah. Sana pak. Tunggu ya bang ya. Sana rokok sini pak, pergi. Tunggu lah mataku. Pedung lao maho sa labuki. Ito, kutu kuno ura ni tanga kinene hari. Tarasiyo pa Rasia Tiki Enero. Aha. Halo. Senturi. Senturi. Bang Edwin Samosir. Tulang. Senturi. Ini. Lam tamari. Suruh Jomar lawak. Macayuri
Dohot marimu se sirot nam di bulani buhut marende di mana Di Mas Didi mana gue? Guys, tolor guys. Tolong guys, tolong. Kepahami sarani Nai tahe Silodam Matani hari Marotang itano Bumania Utata kop sema Napuri Ajung masayuli Dohot mai muse Suara di pidongi setar bege Berseret, yun di situ. Nah, ini ada Mr. Sinega nih. Dragon. Suara di pidongi setar bege Uhut maredende Iba matulong nga sa Asa di lambung Suara di pidongi setar bege Uhut maredende Martolo. Gondo martolo, gondo martolo, gondo martolo. Sudah tunggu ni bibir kanila ko. Bang tulang matong martul. Asal mau lu mersada Ay itong natulog din man kawan. Ali bu. Unang gabi ko. Din ikatuwa yung majo. Ulang pertama dah. Pertama. Ya. Di mana mati siang puno lagi Lupa kami sarani Uli dari tahe Sinopang nila dari hari Marandai tano Yeah. Umaniape Untata ko masema Napuri Dirumakan Ating masayuli Rawat maibase Dada tulog na. Suara ni pirungi sa tarbege Ut marende Sabaraga kita mengal saramu Dunara Nauri jalan kalian Mempenggawe tari Otau dia kosoki Kita nongara Roho Urusia gini Surat pandai Surat pandai Songot Sauna Hape Tapi tadi Kiasiaku Muni Muni roho Tumakan Nabi Tolor. Saudari Rasa tanah Naik baju Penduduk Indonesia Lau pamohason Nasoki Rohani Masih satu amat Dia Asa tahuli pasu-pasu siaru Ini udah Pak Epi. Cepat nih ketugas pas besok ni dari kaset ni langsung. Jeng. Pernah ada tunggu di sini dulu. Tempo itu lo jadi. Nah, memang itu tempo nak. Loro di mana pakai? Alam nagat di mana ting? Makanya lu nomor 6 ya. Camelia, bere. Nang. Cemana kabar baru? Nang. Yo lu orang utong. Alamat kata beribal. Jadi anak dongan, nanti betul dongan. Anu siapa pura songoni. Iba nggak konsen gua apa
Aku jadi olo dari alit kita Ini lagi belajar, lagi apa ini? Persiapan untuk besok ya. Di Lapas Surat besok acara kita ya. Baling kita nih bang. Fals. Bola apa mampu ini? Jangan tuh gini. Tahu kalau air tuh kan sudah naik. Nah, market nih pur biar ni. Lagu dia. Daung nerok nih maco. Dina Marsira. Kumpul deh, kumpul dah sudah. Setelah ini lawak ya, lawak dari kita. Dari itu. Itu udah tong mainan bang. Pasti gitu kita. Dari itu. Tanda buka tu sidang lama sana. Aku tuh baca begini. Awal begini. Dina Marsira kita dua ada itu Hasan Nirohani Arya Boy Sairo Gua sadar gimana dulu. Wah. Arya Boy Sairo Solo. Ya. Naiko sirang siako. Jangan nak. Mainlah dulu sana. Dia pergi spy. Kemana dia pergi? Mana sih? Kemana pergi dia? Tengok lah dia. Dapat. Nah. Bang. Arongin na lawak wina moding. Kasih ngok ding. Ganun lang muna mo din ka. Tapi ya, gue itu sedikit. Ayo kan tuh pernah pakai tikura mau malah. Cuma siapa lapalin? Cuma mau moding. Sebelum dia moding Marsahid. Kok name? Lupa marhos. Kadang mau kikok gitu. Ini berarti Siele. Daung itu kan. Si tijak perpisu leper. Pas narong moding na tua madok hata maluluan na torop. Babang na YouTube ini. Tongon. Tuk saya non san STM madok kata masa nale-ale enak. Saya mesti madok kata masa nale untuk memikon. Luluan ngasor madua. Aw manang sojong-jong kan ale-ale. Kenapa ada kikik situ? Jangan kau pencet ini dipencet. Jangan ganggu konsentrasi aku. Ini tutu ini. Ditiking ulu nih, dia mangong. Tung mas gudang gusing ngopo. Sana dekat nang udah sana. Pas rohani kena parah suri. Udah itu. Naga aku doro babak pon rohan. Tung mas Masih gudang. bilang kalau enggak kau bak lagi. Itu lah pesona kira pulang. Tung mas gudang gusing ngopo. Kelas rohani ak katamu no dok kena parah. Naga aku doro babak pon. Alai. Nama tong sih. Tung seda yang harus ditiru nih. Kalau benar perut baby cabut kau. Ini pelan gua botol orang. Alah. Ngaku dok. Uy, mana? Kalau dewa habis ke telepon om memang. Kita rusut, kita duluan.
Iputiman. Luar biasa. Mahabingi motor. Bukan ada hubek kabit gua. Pokoknya sekitar Medan besok merapat. Ibu B pilihan nak. Besoknya acara kita lapor. Di dua hokoro awito. Di dua hokoro awito. Jalan nampora lainasa Kira namangan tugi Ubo toma sundeito Amanero ami Upang nagabe somori Luntur ni metapi